ایوارا و خوش به بینرین ما جسسیه کانون و حتی کلیا در باسبونا وی برنامه به بریاوی بساعته که بینرین ما دولتا ترکیه داگرکر جارک دن پیلک دجوار جه ایریشن خواه لدیجی هرما باکور و روجلات سوریای دایا دست بکرن بینرین ما وی جاره ایریشن دولتا ترک لدیجی سازین خزمت و کارگهن سویلان به سینوردار نمایه ل بریان ها به 10 ساعتان لسرانسری هرما با کور روجلات سوریای بندن کنترل جی هدف گرتنه هزین اولکاریا هندرین آنکو اسهایش کو همهنگی لگل هپیمانیا جواکی دکن بینرین ما لی امدبینن او دناوا بدنگی کدنه لآلیه کدن خلکن مین دور الهرم باکو روجلات سوریای روزانه لقادانه پیام برخدان بلند کن و پیشگیری آخوا به هزین قصده و ریوبریا خسرجی ددن نشاندان بینرین ما هر وها کردن لأوروپای جی کردستانیان لأوروپای جی لسرانسری باجارن أوروپای لسر پیانه و پیشگیری برخدان خلکن دور دکن بینرین ما تماشاوان ما اف مجارو گلک مجارن دیتر که ارمانج دولتا ترک جوان ایریشان چیه به تایبت کو ده بریاد ساعتان هزن کنترولجی هدف کردنه اویا تیواتیا چه ارمانج نوین چنه هم جی چما به تایبت دوی دمیده ایریشان وان دشوارتر بونه ده دمکه ده کو هفیمانا جواکی هاتی اری کرن و کنگره مسده هاتی الدار خستن اف مجارو مجار دیتر به میوان ریزدار برس لیلا قرمان هفسروکا مسده هر وها برس حسن کوچر جیگر هفسروکاتیا مجلس جیبجیکار ریوبریا خسر امی گوتو بیش بکن میوان ریزدار ون بخیر هاتنه برنامه امه چاوا گالکس پاس هر وها برس زبیر آیدار جی اندام کنسیا ریوبر کجکی جی میوان برنامه امه به برس حسن امجبات دست پی بکن ایوارات خوش به برس حسن دولتا ترکا دا گرکر اف چند روژن جارک دن بدجواری ایریشی بنسازیا هرمی دکه و ایواریجی به تایبت ایریشی بندن کنترول دکه دوی قناقه ده دولتا ترک سیاستک چوال دیجی هرمی دمشینه نا دست بکی از سرساغیش بو مالبات شهید مدنی کو شهید کتنه سرساغیش بو مالبات وات خازب و اج بریندار را شکایت خازب نه ایریش دولت ترکی گلک هدفی خواهنه نه هدفی کی تنیه هدف گریدای کرده هیه هدف یک قرکرنا گلی کرده چونکه عقلیت دولت ترکی لسر اساسی تنکرنا گلی کرد هاتیه چی اب 800 سال سیاست آخوا لسر وی هاتی آوا کرد لسر اساسی چوا کردا قرب کرد تکشوینا کردا وکی سرکفتنا خوا حساب دکه کشتنا کردا وک جیانا خوا حساب دکه تکشوینا کردا وکی سرکفتنا خوا حساب دکه اب عقلیتا بوی عقلیتی شردک بوی عقلیتی سیاستا قرکرنه ده مشاندن دوی عقلیتی دیپلماسیت که وی عقلیتی شرد که وی عقلیتی ایریشی لسر باکور روجلات سوری دکه وی عقلیتی ایریشی لسر جهه آبوری باکور روجلات سوری دکه يعني عقلية دولة تركيا معروفة أساسا أو عقلية حشك ياكل سر قركرنا كردها تيرو نشتاندن تخاذوا عقلية بجين سر كفتن د عسكري دا بجين سر كفتن إرادة جالي كرد بدش كيناندن چل باشور كردستاني به چل باكور كردستاني به و چل روجاوای كردستاني به سياسة كيوزا ددمشاندن يا دوامين سبب إيريشي پروژه دموکراتیک یا هفگرتنا گلات خوازه تک ببه. خوازه هفگرتنا دورتا پیکاتین باکور روجلات سوریه هاتی شکر لسر اساسه که دموکراتیک خوازه تک ببه. خوازه شوناوه اسلام رادیکال شوناوه
پارتین رادیکالی اسلامی پیش بخه شوناوی گلک فصائل چکداری رادیکال د گهراندنا دموغرافی و منطقه دا و بجی بکه چوا د عفرین دا بجی کرن چوا لسری کانی گریسپی دا جی کرن دخوازه عقلیتا اسلام رادیکال و منطقه دا پیش بخه بريكا وبكار بالمنطقي بيخ بن حاكمية أخوة بريكا وبكار بحاكمية أخوة لسر منطقي قشتي بك أف سبب دويمينة سبب سيامي جي تنقاسية دولة تركي بخوة هنا يعني تنقاسية دولة تركي ضربكو لي خاطن خستن قريزي كود هندري آبوري يه سياسي يه جواكي هندري تركي دا دخوازه جملات تفارا ببهجن انه با ام ايريش ديكا ام حيفه هلتينن اجبو تانسيونا جالي تركيا داها او كسين نتو پرست اجبر كل همبر و برتكي پر جدي هات نشاندان اجبو كجوارا بدا نشاندان و ام حيفه ودكنا و ام سركفتي بن و بن كفتنا خفشير اساسا سياسات لسروي هات يرونش سياسات اقل لسروي دايرونشتاندن و هدف چارمین جی اوه چه پروژه ديمقراطيك منطقه ده هناك دولة تركي وظيفه داره و پروژه ديمقراطيك تصفيه بك يعني وظيفه كي يخبه هي و اف جي هاي هيزي نامنتوي جي هي نكوش هيزي نامنتوي قد كري چه پروژه ديمقراطيك منطقه ده پیش بكبه الجيهان يعني دردوراوي پیش بكبه دولة دردوراوي پیش بكبه دخوازه تكبه دهندري تركيش دروي تركي zaten hiç zanen Türkiye ve zindana kilihatiye kesiku muarada nemaya muarada ki kuldici Türka şer biken nemaya jiber ku herkes kıski hapsi tuj ragahandine kesiku ragahandine va mujildi be kesi akademiysen kesi siyaset medariye ku rakhne hükümeta AKP bike cehevi hapse zindana ki tam zindana ki ku ya yeku هاري زيادة بعقليتها نتو براسية تحكمي للسر راقاندني حتى تشتي هاري بشيك تحكمي للسر تكا ناخذ جبن حاكميتها ويدركب للسر بعقليتي شاردك يعني دولتها كبيرة نجي مرو تشي هيبي بك مرو تنه تشتكي كاريجي هيبي بك اواجي و جلاقر بك مرو بتنه هيبي بك وشوا جهه آبوري في جلي تصفیه بکه و برچی بهله تهجیری چه بکه ملت بر به هجراندن بابه به و کسد به منطقه دا نبینه و پروژه خواه لسر وی اساسی پیک بین چون حال عفرین تغییرات دموغرافی تماما چکری سر ساده 20 کرد لی نمانه لسر کانیه گریس بی عینی تش دکه و نهاجت خواهد وان منطقه دا جی بکه دست پیک برچی بینه دست پیک تهجیری دست پیک جهه ویا آبوری بخه وأما الله تفدري بهجرة بوري وي كسر راديكال إسلام راديكال بخدمة منطقة دا وبوري خوا سياسة بك الهمبر دولة عربي سياسة بك ذاتا دستك داينا ويا حماس في راسي فكري داي يعني جرك مرو تشتاجبدو قد كري الندى دست أساسا دستك داينا أردوغان يا حماس نجبو قضية فلسطين يعني خانا خافينن وجرك النابنتوي بين خافاندن أساسا دستك داينا أخوان المسلمين ويجي باش زاننكو اخوان المسلمين دولة عربي تويدا هي تخوزوا حمية بخافة بدا قريداش بو تبليها بيا دولة عربي دا جيبكي اساسا سياسة فلسطين ودولة جفاق بكي اجبروي كي اخافتنا كي وصاكل حال بكي علاقات دولة تركيا اسرائيل قطنا بنا حتى ناجي باشا تجاري برس حسن مجاري اسرائيل وحماس ام تين لسر دراوستن ام تخوازن بيتن دربار ايريشي ويدا سر ايريشا داس برسا خوش تبكي يعني بيوا قريداي باشه يعني ايريش بريان هاجي ودوجي بتايبت لدجي ستاسيونين كهرباء بترول وهر وكي دنو سازيين خدمتي بون هر وها لدجي كارجهن سيفيلا بون يعني ايرو تطورك كتيوان ايريش عنده ايرو بريان ها بچند ساعتان ايريشي بندن كنترول كرونيه سايشين ون چاوا وي كتبين ايريش كي بي سروبره يعني الهر دري ايش دكه تشتكي كوجي
ببجه از ایریش سر بدری نکم دولت ترکی به او نکه یعنی ایریش سر هر درید که هر منطقه که هر جهید که و اساسا ایریش لسر بنداوین اولکاریا هندورین جبو کو کس در بازی باجار ما ببن خرابیه بکن کنترل نبن جبو تبلیغاتی و به استقراریت باجار دا پیش به قسم هدف خوی اساسی اول جبو کو تبلیغاتی که منطقه دا بده چیکرن به استقراری که چه بکه چه که هزه اولکاریا هندورین یه پاراستنا هندورینن ایریشش هندورین دایه کو او کسین خلاین داعشی خلاین دیتر یک کود خواستن تبلیغاتی منطقه دا بده چیکرن هدف اساسی به استقراری که پر مازن لهمبروی بکه حتی نیزی که حفصه داعشی چند ایریش کرنه یعنی خوازه دیسا داعش زندی بکه کسین رادیکال زندی بکه منطقه دا و اف راستی اف حقیقتش بروی که ایریش لسر هزی اولکاری هندورین بکه باش دخوازه تبلیغاتی چه بکه دخوازه به استقراریت منطقه دا پیش بخه ایریش نتنه لسر مسئله آوری تنه خوازه به استقراری منطقه پیش بخه یک یاد دواجی تهجیر ملت بده چیکرن ملت به پیوستی جیانه بهله لسر وی اساسی وی ملتی جویدره بهجرینه و گوری خو سیاست تحکم لسر منطقه بده چیکرن يعني هدف اول باشه برز حسن جارك دن ام لتا فتقرن هاجي برز ليلا جي بمر آماده برز ليلا جارك دن يفارة تخوش به پشتیکو و کنگره خو لدار خستو هپیمانا جواکی جهات اريكرن دولتا ترك دس بگفانو ایریشان کریه هون وان مجارن چوان دن رخینن و پاش پرده وان ایریشان چیه لگور دستري ده ما وقعش بشيش وحن نشوان ومباني أمدنا براستيش أجر أم بگرن دست و بنرخين نجرى كإيرشن لسر هريما باكل وشلاطي سوري تيجرن بری بیشی ایرش کردن تجوار لسر بناسازیا هرمی چی بو هر وها سیرو جنجی ام ایرش دوام دکه براستی همه تجواری خوا دوام دکه ام همه جزانن ام ایرشین بوتی کرن یک سبب وی لبور مروب دبینجی براستی جی ام هرم پیشکتن دبی هرم تچی دبه به هرم باکور و جلاتی سوری ده جرایی که مروب دبینه هر گفتنا بیلان به تایبەت لەبێ هەرمێ چێ دەبە هەمان دەمێ لە ئالی سازیبوونە دایا بۆ پێش دکەوە هەمان دەمێ لە ئالی ئارامیە بۆ پێش دکەوەشی یا هەری مرۆڤ دکارە بەرچاو بگرە دەست بۆ جارەیەک دیرۆکا سووریدا مرۆڤ دبینە ئەف قاس پێکاتەیەن بۆ لەبێ هەرمێ ژیان دکە ئەف هەرێم خارجیەکی ئەولاد دبینە لەسەر بێ هەرمی ژیانە خوا دەدا مەشاندن پێدبیان خوا دەدن مەشاندن وفي هرمش خرا ترجيح دك أساس دكرة قلبي هرمي تشيان دك شبوش هم دبينن أقص إيرشين يعني هم خمرة ماشي تشبو هم هالبيمانة جباكي جهات أريكرن شبوش مروف دبينا أجر مروف لبور زابون النابلتوي بجرا أجر هالبيمانة النابلتوي جي مروف بجرا براستيجي تما في دولة تركتنا إيرشي بهرمي بجن تما في وقتنا أقل بنصادية وفي قالي إبو خاجي جيان دكا في ديبين خاجي جيان بيتنا تما في دولة تركتنا إيرشي بلوصا بدا مشاندن يعني جبوه جي أقص إيرشين بدا مشاندن بوليتيكا دولة تركيا بودين أسكرن بتايبات يعني دولتك لسر قرانية مزنبوة دولتك لسر قرقرنية مزنبوة دولتك لسر بنفكرنا ما فا أصلا ده مروف دكارا بيجي مزنبوة جبوه جي إيرو لهرم ما مروف دبينا أفقص بدجواري إيرش لسر هرم دكا هرم إيدي دخازة دبي آلي دا فالاتي بخا هرمي دخازة في دبين جيان حمي بوش بكن دخازة حمي في دبين جيان إيقو البي هرمي إيقو أفقل البي هرمي ودستي خاصية دستي هاب هرم خا آغاد كان بشتي تكوشينوي الهمبر داعش بشتي داعش جهرم خا خلاص كر ام دبينن اب ايرش لسر بي هرمي زيادة تردبه بالنابي قالك حجة انشخارة دي دنا اللي اب حجة براسيجي نحجة المقنع كمروب بيجي بي ايرش دكان اما اگر تديروكا تركي بنري اگر تبوليتيكا وان بنري اگر سياسات وان ابو ده مشاندن براسيجي حميل سر قرقرين يعني جارك يعني جارك افهرين دباخ خدي إرادة أعصاب
جارك أب هرم دبا خودی سکنه که آزاد جارك أب هرم همین پیکاته به هر جیان دکه بیگو او نخوشین بری ایگو بسالانه رژیم سوری کتنا بی گلی دادای آبا کرد اجی نموذج مروف دکاره بیش نمونه آزادی نمونه دموکراسیه جبویش اندیویدو لهره ما ریببری خسر ایروش نوسا بدن نشاندن ایدی ریببری بر براستی جی گوهرتنه که مزنده چی ایدی بر پیکاته این کوته دا جیان دیگه هبگرتنا خواه جاره کدن نشانده اریکرنا حتیمانا جواکی اریکرنا سر هبگرتنی اریکرنا سر تأمینات حمی مافی پیکاته این ایگول لحرمی جیان دیگه اریکرن دستدریا آزادی و دموکراسی و نشانده جبو بیشی ترک به تحمل نکن ترک به قبول نکن دخوازه ایرش بکه یعنی اگر دوار راستی جی ببینی وقت دست بکشی نخود یعنی تو ما فی وی تنه ایرش کلوسا بده کرن اما اندامی داشی ما کنگرا خود چه که براستی جی جرا یک دو کنگرا ما داشی پشتی افقاس کنگرین کو مجلس سوریا دموکراتیک دان چه کرن گلکم خواتین جدا جدا دامشانده لبرشی جارا یک براستی جی خلقی سوری اگوش هندرشی شدر باشی اگو بریا زومیشی بشتاری به خواتی براستی جی جارا یک امناشی اریکرنا بو ام سوریه کنه نابندی دخوازن ام سوریه که پرنگی دخوازن یعنی جبوه جی اگر مرو بنره براستی جی آرمان جا گلان درد کبا ارده یعنی ایدی گل جی ایگول به هرمی جیان دکه ایگول هرما سوری جیان دکه ایدی براستی جی فهم کریه کو زنابوناوی ایدی فهم کریه کو سیستمین هی سیستمین دستلاتدار سیستمین داگرکر سیستمین ایگو گلاق دکش بولی را دکه ایدی به قبول نکن افجی نشانه که پر بر بچاق دخون گرامه جی درکر جبویجی بتاوی اف ایرشین کو لسر هرمیتی کرن شبر بود هرما باکور رجلاتی سوری هرما براستی حمیس کریه هزین دموکراتیک حمیس کرنا ویش کسایت دموکراتیک را حمیس کرنا ویش حمی پیکاته این کو هیرا اف براستی جی مروف دکاره بیشی دوان سالی داوی داشی اف پر بر چاپ درد کبه ایدی قابل پر مثلا هاتنا آقیتن یعنی اف کنگرا و اف اریکرنا هتفیمانا جواکی ترکیش خارا خطره که پر مثلا جبر بود ذهنیت آزاد ایدی درد کبه پیش ایدی قبول کرن درد کبه پیش جبو وجی دولت کواها هر تون پرسکری که خواه دخوازه دا بها بیجه در بیسینور دخوازه بنا بین جدا جی بیجه والله اولکاریه یعنی من دیک دچی یعنی اگر تو هندری ویجی بنره براستی جی گلک پرسکری کنه تو هندری وی بنره بن پر بن پیکرن تیده های اگر تو هندری وی بنره جی کلاندنه کی مزن تیکرن یعنی نرین انسان نرین خوبی هستمان انسان خوا ifade بکه ابا تو ترکی دا تنه جبوجی بتاوی اب ایرشن مجد داخویانی خودش دیار که بتاوی انبا ایرش قبول نکرد سر هرمی جبر بو اف هرم خسرن هرما بو خونی اف هرم هاتی آواکرین به همی رنگین بو هی جاره کردن خوا دانشاندن هبونا خوا نصنع خویا جباکی باشه بریز دیلا جاره کردن امد گرم باته نهاجی برز زبیر آیدار اندام کنسیاری وبر آ کجکه جدریا تلفنی را بجداری برنامه مد به برز زبیر ایوارات باش به وک کجکه و ایرو داخویانی یک جدابو یعنی دولت ترکا دا گر کرد شخص شورش روش آواده دخوازه پیام که چوا بده گلی کرد ایوار باش نها ابا سه روزه دولت ترکیه و يعني إيريشات كل سر رجابا ونها لازم هم به راستی هر کس باش ببینه و باش بنرخینه ایریش کول تشتکی لروجاوال هم بر ترکیه چه نبیه کسی لوید ایریش نکریه عسکری خبرنه چونه باشور سری واچیا کتنه نوا باشور کردستان ده چونه هر دری اوی بی چونه لوان داره او عسکر نه چوبین پیکنیک چوبین انسان ها بکشن چوبین گریلا بکشن چوبین یعنی کردا بکشن الوی در شهر در کتیا و عسکری و هات نکشتن چه خطای رجاو الوی داری ده هیا لی لازم الوی داری ده ام فکر دولت ترکیه ببینن جبو وا کرد همی یک دولت ترکیه
به دجمن همی کردایه کس بلا نبیجه ولا ترکیه دوست منه قد پیواتش داد بیجه یعنی ریوبرین پدکه باشور واتش داد بیجن یه انکسیر بیجن او ترکا وکی دوست بین او بلکه معاش خوش و در دگرن بلکه فایده و هنه دولت ترکیه دجمن همی کردایه دجمن همی دستکفت همی کردایه طیب اردوغان دهان جارا نگوت او خطای کومل باکور عراق کریم الباکور سوری ناکن بریا چند سال بی 6 سال پیش نه بود وقتی که رفراندوم الباشور چی بی حلوستا دولت ترکیه چی بی دور پیش نکرن باشور دور پیش نکرن بوی رنگی کرکوک و گلکی دورد داگیر نکرن نها aynı tane bu ve girede erişin ser Bakur, erişin ser Başur, erişin ser Rojava hemi heve girede ayna. Ve derida devleta Türkiye binere mesela erişe cihe askeri ve cihe sivil hemi havrat ke. Matbaaya bombat ke, dibistane bombat ke, depoya gen bombat ke, santrali ke bombat ke, نخوشخانه بمباد که فابریکا بمباد که هر که یعنی جه جیان چه هی همیا بمباد که اوا تمامی یعنی کردا همیا وکیش خورا نیارد بینه وی آوای ایریشتی که لازمه هر کرد وی راستی ببینه گور آویجی حلوست بگیره بنره تشتی کو دکه اوا سوجه شر اوا سوجه دجه مروباتیه نه طیب اردوغان بخواه آخافتنوی دربار فلسطین ده دربار غزه ده همیا گهداری بکن اینا دو گوتا اسرائیل تده چی نخوشخانه بمباد کی تده چی جه سویلا بمباد کی تده چی ریو ریبارا بمباد کی تده چی الکتریک دبری تده چی جه جیان بمباد کی او همی سوجه دجه مروباتین سوجه شرن اینی تشته دقتوی او بخواد که او تشتی عینی تشتی دقته او بخواد که لازمه ام وی تشتی وی راستی ببین اوی کول همبر غزه اصلا ناونت هوایی ده همبر اسرائیل وی مسئله ده در کفو کولان و دنگ خواب بلند کن چما ده دنگ و بلند ناوه طیبتی گوتن مش هنکی کرداره اوی کو بناو اسلامیت الباکور کردستان آن باشور کردستان روزین این یا خلق کوم دکرن جبو حماس خواپیشاندان دکرن دجه اسرائیل و ازا چه دکرن هکی او کرده روژاوا نه انسانن نه مسلمانن یعنی اوا خوشکو برای هوانه چما دنگی هوا در ناکول هم بروا دجمنا اگر هون نه حوال دجمنانه اگر هون نه یعنی وی آوای دجمنا را دخبتن چما دنگی هول هم بر ویتشته در ناکوه همی چه دین و باوری و چه تشت هبت همی دینا دا ایریشه وی آوای همی سوجنین برز زبیر و دمی بانگین و جبو گلی کرد چیه که ام بیجن جبو خودی درکتن یا جبو پاراستنا استاتوی روش آوا هم جی دوی گلی کرد دوالات و دروی والات چه بکن برز زبیر نها بنره لوی دره دا بانگا ما اوه ام خواه همی آوای خودیل همی نرخین کردستان در کون و خودیل شورش روجاوا در کون شورش و دستکفتین روجاوا یه همی کردستانه نه لازمه هر کردکی خواه ویده ببینه هر کردکی بل هر جهی دوری بل باکور بل باشور بل روشهلات بل چه دوری دنیای بل لهر جهو دوری اروپا بل امریکا بکیده بل هم بر و ایریشا لازمه الجهه خارانه واسطه و به همه آوای پشگیریا شورش روجاوا بکیو و وی رنگی وی آوای الگلوابه وظیفه انسانی اوه وظیفه اخلاقی اوه وظیفه سیاسی اوه وظیفه کردستانی اوه جبو هر کردکی یعنی جبو اوه جبو حماس جبو ازا کی در کول خوشکو برای خواه نابینه و ایریشا نابینه اوه تشته هنای قبول کرن آله ده بانگا ما بو همو هزین ناوتوی و هزین جهانی جی هنه طیبتی کوالیسیون و هزین کوشوه ده برپرسیارنش همیا جی های لازمه هم بر وی تشتی راوستن گلی کرد ویل بر خواه بده لازمه دنیا وی راستی ببینه
ێریشên dewleta Tirkiye bibînin hember va êrişa rawastên. Paşiyê de ji dîsa vê dibêjim çi dibe bila bibe. Em ê destkeftê xwe biparêzin, em ê welatê xwe biparêzin, em ê li hember dijmina berxwe bidin şiriya berxwedanê wê vetir tiştekî dinîne heta dawiyê em ê dirxên xwe biparêzin. Kesê ku niha li Rojava de li cih û deverê dide li ber xwe didin li hember dijmina ber xwe didin hemiya silav dikin û hemiya hembêz dikin em ê li ber xwe bidin em ê ser bikevin. باش گلک سپاس ji bo te Birêz Aydir Zubeyr Aydir kote beşdarî bernameya me bû spas. Birêz Hesen careke din em vedgerin ba te niha Birêz Zubeyr behsa şerê Hemas û İsraîlê dike di nav de daxuyaniyê Erdogan ku dibêje tiştê ku İsraîl li Xezayê pêk tîne sûcên şer e yan jî komkujiyan pêk tîne û yasayan bin pê dike. Hûn vê dirûtiya Erdogan çawa dibînin? tiştê ku yani dewleta Tirk û hikûmeta AKP siyaseta peydê çawa ji va tenaqudat û şerê mantiqî bigire siyasetekî wisa dide meşandinê. Wê çawa şerê Ukrayna û Rusya payde jê bigire û hem destekê bide Ukrayna ji bo Amerîka razî bike, hem destekê bide Rusya ji bo ku Rusya razî bike. Hemî jî di xizmeta çi da? Di xizmeta ku wê çawa êrişî li ser Bakur û Rojhilatê Sûriye bike, mecal ji xwe re veke, mecelê cewî yê mecelê hewayî ji xwe re veke, wê êrişî li ser Bakur û Rojhilatê Sûriye bike. Esasen hemî siyaseta wê li ser bîye. Heta şerê Xeza û İsraîl jî dixwazin bixe xizmeta. Du aliya da dixwazin bixe xizmeta xwe. Yani siyasetê hûn bi xwe xwe dimeşîne ji bo ku qirkirinê bike, ji bo ku cihê elektrîkê, cihê aborî, cihê genim her der lê dixe, cihê ewlekarî her derî lê dixe. Piştre jî dersên dîmokrasiyê tê dide alem. Ew qasê dirûtî siyasetek bêexlaq nabe yani. Ev siyasetekî bêexlaqiye ye. Tu bi xwe tişta dike, tu bi xwe nebaşiya dike, tu bi xwe pîstiya dike û tu dersê dîmokratiya tê dide alem. Yani siyaseta dewleta Tirkî timo daîrî çi qasê nerastiya bibêjin, çi qasê êrişa bike ji bo ku Kurda û hêzên dîmokratîk, hêzê azadîxwaz tasfiye bike, her tiştî dike. Yani devleta Tirkî musteed e ku Tirkiye hemiyê bifirûşe ji bo ku Kurda tasfiye bike. Musteed e yani heta niha jî musteed e ji bo wê. Siyasetekî wisa dixwaze va tenaqudata ji xwe re feydê jê bigire, siyasetekî li ser wê dike. Herkes jî zane piştî ku meselê Xeza çêbû, şer çêbû, teqrîben dûra 305 gemî İstanbulê çûne Tel Avîv. Çi axaftine yani tu axaftina dike wekî ku tu dijminî wekî ku tu dîmokrasiyetê alemê de elimê ne, tu qadiya Filistînî xizmeta bercewendiyê xwe de dişuxulêne. Yani devleta Tirkî niha qadiya Filistînî xistiye xizmeta bercewendiyên xwe wê çawa pê Kurda qir bike, wê çawa bikare bi îbade bike. Yani siyaseta herî qerîj ya ku devleta Tirkî dike ew. Gelê Filistînê bixe qurbana siyasetê xwe yê firabîne di mantiqê de. Hedef ew e. Esasen hedef deemkirina Hemasê ne ji bo qadiya Filistînî. Em gereke bi noqteya dîsa tekrar dikim. Deemkirina devleta Tirkî ji bo Hemasê ji ber ku aynî aqliyeta Exwanul Muslimîn in, aynî aqliyetin û dixwaze mudaxelê devletê Erebî jî bike. Yani hedef ew e. Na gelek fesalên muselehiyê İslama radîkal gel hene ji bo xwe şixulê ne. Ji bo xwe hem derbasî Iraqê dike, hem derbasî Sûrî dike, hem derbasî Efrînê nekirin va fesala. Evê İslamê radîkal yê Exwancî. Hemî derbasî Efrînê kirin. Malê Efrîniya jê sadê teslimî wan kirin. û gelek Exwanciyên di Qatarê de jî û hinek Exwanciyê di Kuwêtê de jî destekê malî dawa ji bo ku teغîra dîmografî di Efrînê de bikin. Mane ev herkes zane. Ev siyaseta dewleta Tirkî li ser wî esasî hatiye rûniştandin. Ji bo vê yekê gerek em vê rastiyê bibînin, devleta Tirkî di aliyê diplomasî, di aliyê eskerî,
آلی آبوری هر تشتی و چاوا بخ خدمت هدفی کی تنه و چاوا به پروژه دموکراتیک ارتلاقی و چاوا کردا داویل کردا بینه داویل پرزگریکا کرد بینه عسکریه هدف دولت ترکیه اوه yani کی گوتنه کلسر کردنیه دیگه مزکه جبو تبلیبینا سوئد و فینلندا جناتورا دیسا پازار لسر کردا گرک سوئد کردا قدخه بکه گرک د آلیه نهیل کرد الویدری آزاد خوابین سر زمان نهیل سازی خوابه که نهیل مشاش بو کردا بکه پازار اب سوئد را در باید تو پازار ترکاب سوئد را تون yani her tişt yani diplomasiyen, siyasiyen, askeriyen her tişti xısiye hizmet abi. Yani akliyataki bir rengi ancak telhember berxo bide yani tetakuşina و تقرنا به تو إيريشا قركرنا اللي سرتداتي وش أغتشي جرك شامل برقابة حتى تبكر في إيريشا والله درخا يعني يا دي تجي سيستم نابلاتوي جي أركاري كيف دولة تركيا رادكيا يعني أم سيستم نابلاتوي دبين بيدنجيا هي دبيجي عربي قلتنا كيف بيجي الصمت علامة الرضا بيدنجي دمكي أريكرنا يعني تشتي كوت دكا باشا تشتي دكا راسته رغم يكو غوري قانوني وي نابنتوي جه آبوري جه مشفى جه جنم جه معملة جه واجهة حمى سوجي شرن فقط كسي كو بآخر بنينه بيدنجي كي عجيب هي حتى انها موقف دولتها قدر نكت يقول حتى انها موقف قالسيون بلا در نكت يقول موقف روسيا در نكت يقول موقف دولة سوريا كو دبيجي سيادة سوري باريس موقف در نكت يقول يعني موقفك واضح تنا يعني عادة ازوخا وصل شيرو بدك عادة امر جهانك بي اولا كارينه نا قانون اللي هي نا حقوق لدمشن نا ماف لدمشن برجواندي لدمشن برجواندين بأخلاق لدمشن يعني تو قانون تنا قانون نامنتوي تنا يعني دولتك كير دانيا سر قركا ملاتك الغزاي كير دانيا سر قركا ملاتك باكور الرجلات سوري كاسي كوداكي خابي كريم يبقى يا ما شد اثبات كرن يعني شرا بحث ديمقراطيه تك ينشرد بجام هات نبدري ديكتاتوريات راكن ام ديمقراطيات بيش بيخن روي هر كسي دوا شرادا دركت ورتي يعني روي وا سازي حميه دركت ورتي روي واي راس دركت يعني يعني كاسي كو بيجي ما في مروبه ورطلقي ده ما في مروبه يشعرش يريشي كل سر انسانتين كرن انسان تقتل كرن يانجي قال فلسطيني قال كرد انسان ناين ديتر تماكي اف جيهان ومروف نابين كشتنا وحق كريه وصل ما يزتكن يانجي يعني سي برجواندين و مصلحتين ويا ابوري اساس تيغرتن يعني ايش دربايوت تشتغدي تنكر جواب بده يعني هركز بيجي ايريشا لسر ابوري ايريشا لسر مركزين كهرباء لسر مركزين جنم سوجه شر فكي كا محاسبه كا حساب قاستن شرات الهمبر بموقفه جوسر وجا دولتها تركي بسر وبر ايريشي هر دريت درك نهشتيه مال سفيلا ايريش ديكه حتى انا حش سفيل شهيد قصتنا حشده كاس بريندار مالك سفيل دربيسي ايريش لسر كريه مالك سفيل قانفل ايريشي سر ديكه بكي كاسي كوبا يعني انجح اول تشتكو اتخاذن ببجم اول قالي ما بخوا جرك يكت يا خورد بكل هم بر و ايريشه ام بخوا خوانا باريزن خبري خستن نكن سياست باش نكن سيستم خو باش چه نكن خوانا باريزن تو هيزه نامنتوي قانون نامنتوي منا باريز ام في راسي جرك قبيل بكن يعني برچاوي ما بريس حسن جارك دن ازفت گرم باته جارك دن شي ازفت گرم باته ام جارك دن هرم با بريس ليلا يعني جالك الين سياسي نافا مسدده جهدگرن نونرن و ين لدرفي ولات شي هنا وتيكلين و ين برفره هنا بريز ليلا جبر راوستاندنا فان ايريشان ونخباتك تشاوا دمشينه
کنگرامات جی گلک امشار هات گرتنا دست بتایبەت ئێریشên dewleta Tirkiye ku li herêmê pêk tê heman demê jî ku hatina demografîk ya ku li herêma Efrînê dide meşandin û her wiha derxistina xelkên resan ê wê herêmê mal û milkê wê talan dike heman demê ev çeteyên ku pêva girêdarî li wan dide belavkirin ev ne hemî jî di nexşemeya rê de jî heye bi teawînê qebûlkirin û guhartineke demografîk bê çêkirin heman demê jî dagirkeriyên hey ku gerek li ser vê xakê derkevin yekî ji wan jî dewleta Tirkiye bi rastî jî ya bu ana em dibînin jî ev qas êrişên dijwar ku dide meşandin xelkê Sûriyê ku di kongrê de jî amade bûn bi rastî jî ev jî yani dewleta Tirk wek dewleteke dagirker dibîne ji ber got 13 sal ji alûziya Sûriye ku hey heman demê ku heta roja îro dewam dike jî tu nîşaneyên wê yê çareserî jî dernakeve pêş sebebên esasî ê ku hîştî ev pirsgirêk jî ji beşekî wê jî herî esasî qas bereng jî bikeve jêra çareserî jî dîtin ev jî sebebê dewleta Tirkiye ji ber ku mudahelekirina wê heman demê qismekî herî mezin ev çeteyên girtina cem xwe heman demê jî muarada muhalefeta hey jî hemî xiste bin destê xwe hîş te got hemî marjinal bibe ji ortê rabibe ji bo wê jî mudahelekirina wê ji alûziya Sûrî ya bi rengekî neyînî ku dide çêkirin û ji bo siba çareseriyek jî Sûrî çênebe di kongrama de xelkê Sûrî ev tekez kir û hevgirtina wan ya esasî ye me slogana kongrama jî li ser vê bûn hevgirtina gelê Sûrî wê bibe hîman esasî ya çareserkirina pirsgirêka Sûrî ji bo çûna ber ve Sûriyeke nenabendî û pirrengî yani di aliyata gelek hewldanê me hene ji bo vê xebatî ku em didin meşandin gelek komiteyên me hene ku em garibin bi rastî jî yek ev guhertinên demografî ya ku tê çêkirin ev êrişên ku li ser herêmê tê kirin ku em garibin ev êriş em didin rawestandin lê rastiyeke din jî heye li ber çava xuyayê jî mîvanê te jî diyar kir yani ev qa hêzên ê ku di derbarê Sûrî de destê wan di alûziya Sûrî de heman demê ev hêzên xwe bi navên cuda jî lê dikin heta ana ji mirov dît yani tu dengekî ji wan nehatiye di kongrama de xelekê pir serokê em sersekinî dixwazin vê li ser Bakur Rojhilatê Sûrî jî bêjin xala esasî eger em bixwe biryara xwe ya guhartinê nedin eger em bixwe biryara ber ve Sûriyeke nenabendî nedin eger em bixwe hevgirtina xwe nedin çêkirin wê demê em nikarin ta alûziya Sûrî jî em çareser bikin yani ji bo Bakur Rojhilatê Sûrî jî wisaya ji ber got Bakur Rojhilatê Sûrî jî numûneya hevgirtinê ye mirov dibîne derdikeve pêş xelkê Sûrî ji li ser vê hevgirtin ew ê bê li dagirkeriyê jî hevgirtin ew ê bê li ku pirsgirêka Sûrî jî çareser bike li ser vê jî xebata me tê meşandin xebata me alî em bêjin diplomasî de jî em didin meşandin alî siyasî de jî em didin meşandin heman demê jî bi belgêkirin jî vê êrişên ku tê kirin û gelek cîn cuda cuda jî serlêdana wê tê kirin ji ber ku bi rastî jî ev êriş herêmê dixe xeterê herêmê bi rastî jî paş de dide vegerandin û herêm jî asteke pir xurt de jî derdikeve pêş ji bo jî em ne ji hemî sûjên şerin yani mirov hevalê min jî ê ku stûdyo jî diyar kir em ne hemî sûjên şer yani ji bo wê jî xelkê Sûrî cara yek di wê ferqê de ku Tirk dagirker e bi rastî dewleta Tirkiyê dagirker e dewleta Tirkî ew bû hîş ev qas xwîna Sûrî jî bêrijandin xwîna hemî pêkhateyên ku Sûrî jî jiyan dike xwîna wê bêrijandin heman demê jî ê ku dêle alûzî kor bike xerabtir bike di gelek mesaratên cuda cuda wek Estana wek Sûçî abûdanî meşandin ew bû hîştin hîn pirsgirêk kurtir be ev jî bi serê xwe ji mirov dikare pêşê ferqa ketina Tirkiye wek dagirker e Tirkiye guhartina demografî dide çêkirin bi teawî li tu cî li ku derê be jî nayê qebûlkirin ev wek mirov dikare bêje wek encam derket pêş yani îdî li kongra berê û bê kongrê bi rastî jî mirov bide berçav mirov dibîne ev zanebûn derketiye pêş yani ev naskirin jî derketiye pêş yani xelk
خلقين سوري ايجو آماده بوني كسيات النافدار ايجو آماده بون ريخستنين كتلين سياسي ايجو آماده بوني ابا برنگكي پر راحت و پر زرار آنين زمان يعني اگر ام لسر دربا وقت دولتا ترك اگر ام آلوزیه خوابتن چاره سر کرن و آلوزیه مجبه خراب تربن نا اگر ام لسر هفکرتنا گلی سوری به هف را بدن چی کرن ام راستیش داربن سوریه که ناناوندی بدن آقا کرن و پر رنگی باش برس حسن جارك دن فتگرم باته تدناوا نرخاندن خوگوت اف ایریش راستی بدنگی که ناو نتویتی و دمه گرگی ایریش بوی رنگی دوام بکن و تواهی بنسازیا هرم به هلوشاندن و کاری ببریا خسر چه پلان وهن اجبور راوستاندن آوان ایریشان پلاننامه ما اساسی اون کو ام يعني قرار ما اساسيه من البرقه بدل يعني امي دبلوماسيات يجب كان امي بواهزن كو جريداي بلس جريكا السوري امي دبلوماسيات بكان اجبوا بشري بدا سكن فقط افشر بدبلوماسيات الثاني ناي سكنان يعني جهت البرقه بدا تتكوشين بك تبقى بغلط داخل سكنه قال ما يفي داويه راستيجي السكنه كيفر جرام بوهاي يعني خدان دركتنا شهيدا بيدا بك قال قرار خدايا يعني قرار خدايا كو ويل برخه بدي قرار خدايا كو ويل دست كفتي خبر ندي وقرار خدايا كو وي سيستم خويا ديمقراطي بفرز قرار خدايا كو خلاصنا خو بك اما دعالية دبلوماسي ده جيتا كوشينه بكنا دعالية قانوني ده جميع تكوشينه بكنا يعني اما هر آلية جيانه ده تكوشينه غا خورت بكنا دعالية قانوني ده جي اما واتشتا حمية وملفة حمية توثيق بكنا واما او كسي كود بيجي ما في مربط طارده من الورا بشينه كا ميزه بكنا بيجي جرق احترام مش قانون خراب بيجي وقانون الدانية جرق احترام يجي بيجي جبركو قانون هو ودانية بيجي افتشتا سوجي شرب همه وثيقة همه ملفا دوسيا تشي بكنش ورا بشينن ساكن لهمبر في إيريشة جريكة تشي بب في بدنجي جرام بشكينن تاكوشينا خو أم تشي قاسي خرد بكم بدنجي بشكينن تاكوشينا ما لسر عردين نقرت ب جالي ما جريكة خرد بب حتى أم بكار بدنجي بشكينن يعني جالي ما جر سکنی خانه ده دیار کردن ام خودان خود در نکبن کس خودان مدر نکبن ام راستیه که ام چه قاس خودان خود در کبن چه قاس تکوشینا خو خورد بکن چه قاس ریخستنا خو سیاست خو خورد بکن او قاس ای عالم جی مجبوره بدنگ بینی بشکریه اگر ببینه ام ضعیفن ام تکوشینا کن ممکنه به بدنگی خوشی دوام بکن يعني جبوه که تکوشینا ما قانونی تاكوشينا سياسي تاكوشينا حتى حما أصلين عسكري جواكي جارك ساكنة كي خرت أم بدأ نشاندان كو أمج دجمنا ودوستارا بدأ إثبات كرن كو هي نكار الإرادة ما بشكرن أم نية بارينا أم يرو خدي فلسفنا خدي بروجي كي ديمقراطيكن خدي بروجا براتيا جلانن أم خدي فلسفة كي راستن أم نا بأون يعني وكباري تهزامتنا ام بهزن ام بقوتنا في رنجيه يعني قال ما في فهم بك هيك زي بذات العالم يريش ناك سر ديما كان قرطن ام بيشت كيفن ام بهز دبن زورا دولتا تركي دچ زورا واهزي دي تردچ يريش لسر مدكن ام چقاسي بكاربن و هزا خو خرط بكن هزا خو اعتماد لسر خو بكن خدان خو در كبن وام بكره بالهمبر با يريشال برخه بدن اما في بدنجي بشكل تو بدنجي نامنتويه كل سر باكرو رجلات سوري تكرن اما في بدنجي بشكل فقط ام شرا بانغوازي واهزات بلا واجب خاب كان يعني ام ودعوتي سر واجب وات كان تفهم كرن يعني شاركونا اگر اف شرخ خرط بب ام في كارج هذه نامنتوي را ببيجن اگر شرا خورد بو والله داعش خورد بو يعني كاس بلا نبيج شرا داعش خورد بو شرا
ریوبریا خسر حفظ نپاراستن چرا ریوبریا خسر پاراستنا حفظا نکر چرا پاراستنا هولی نکر بلا کس دیگه با گوتنا نبیجیه چقدر دولتا ترکیه ایریش بکه و تشتا بکه مثلا یه نال بر حبسه یکیش کوبانیا فکر تی ایریشی کوبانه بکه و خاکر بکه تی ایریشی لسر قام شلو بکه و خاکر بکه yani gerek hezi namratawi jibe faham bikeni yani الصبي اف تشتكي دفاض هذا شيء به مسؤوليتها وي قالسيون راتك اجبركو دولتها تركي اندامه كي ناتوه وقالسيون وكي اندامه كي خدمين يعني دولتها تركي ورغم ويكي شردك جبو داعش زندي بك وبتسكو برسبوي بدنين فجبو ويكي خطر بينا بيجي هي يعني ام بيجي بو هذه نامنتوي بيجي بروجه ديمقراطي البر بيش نكبه وداعش بيش بكبه داليه يعني فالاتي سياسه فالاتي قبيل ناكه اگر اب بروجه نه پاراستن هذه نامنتوي و بروجه ديمقراطي نه پاراستن kesinlikle شونا و داعش بيش بكبه و اسلام راديكال بيش بكبه و يتر کس نکاره پیشیا و بگیره خطری کی و سر انسانیت توایی بکه ام وی راستی گرکه ببیجن حاضریه مجی امه گوری تشته هی امه تکوشی نخوا دوام بکنه احتیاج گله خواه امه پیک بینن گله مجی گرکه بزانه بکو ممکنه تأثیره که لسر جیانا ما گشتی بکه مناطق مجی گرکه معنی بدگه گله ما گرکه معنی بده و تشته توایی و امه تکوشی نخوا به هفدورا بکنه وکی احتیاجی خوی جیانه جی تکوشینا خویا دیتر جی امی به هفدورا تشتك وخرابونه امی تکوشینا بدن ام چه بکن فقط دمکن داجی ممکنه چه نبه ممکنه تأثیری لسر جیانا ما توایی بکن يعني بركو جهه بترول هدف تقتل ويشغل مازوت وباندور بكي جهه كهرباء ممكن 2200 قد بكهرباء يعني انا لازم حما ام مش بكن ام تكوشين بكن ام تفكير خل هم بر دولة التركية بدا نشاندان يسر سبب اول سر سبب يكو افقاس برزغريك اني افقا برزغريك دايت شكل دولة التركية جبوه كي جرى كلمة ساكنة كي خرط هفجرتي برحكي برخدير ام الهمبري با شر بكن وراستي جي ايرو لقامشلو ساكنة كلمة يكو دهندري مراسم الشهيد هذا راستی جهه سربلنداییه جهه کو معروف وی سکنه مورالا کی مازن معنویات کی مازن دا گلی کرتوایی انه هفگرتنه کیا گل هيا هفگرتنه کیا گلا هيا گل عرب گل کرد گل سريان حمد دوا مراسم دا حاضر بونه يعني قرار خدانا قلتنا امه خدان شهيد قدر كيفو شي يريش سرمت شي بيجي حتى احتياجي ما يجي كيم جي ببن امل برخا بدنه رومتا انسانه پر مهمه کرامتا انسانه پر مهمه آزادی انسانه پر مهمه او تشتي ديتر اگر او باراست يديتر جي احتياجي خاطر كاره بيك بين باش برز حسن جارك دنجي امي درفتها بفقرن باتا برز ليلى برسا خوي داويش تبكم يعني برز حسن بحثا سكنا قلدك يعني رغمي تواهي ريشن دجوار يل سر دفري جي لديسا جي قال ما لسر اخا خويا و سوزا برخدان دده هون في برخدانا يانجي في هالوستا قال تشاواد نرخينه راست اگر عن بحث به ایرشی بکنت خواستم بگم ایرشا و ما هذا چی بویی طبعا اوج ایرشا که پر دجوار بو لسر بناسازی هرمی بو اراده گل براسی جی اگر مرو بنره هلوسته که گل کور درکت بدمی و دمن بری جی درکتن و ایرو جی مراد بینه براسی جدابونا هرمی براسی جی اب هفگرتنا بو درد کبه خودی درکتن لشورش خواه خودی درکتن لناسنامه خواه مرو براسی جی دیگلی رجابات جی دیبینن و دیگلی باکو رجلات سوری جی دیبینن و دیگلی سوری ده جی ای گویدی کتی فرقاوی که براسی جی گرک جبونا بودناب گلا ده هیا اب دورکتنا بودناب گلا ده هیا ایدی گرک را ببر لی مرو جدا کارا بگره هنه کی باکو رجلاتی سوری و هرم روش آوا اراده کی پر خور درد کبه پیش هفگرتن پر خور درد کبه پیش خودی درکتن لرومت آخا اواد به سالية دو سالية برد جمرو بدید
ایدی جارکتن دستان قهرمانی تین نساندن لهریما روج آوان اف شورش ایدی پیلخا بردا باکور جلات سوری جی همان دمیجی بردا باکور سوری تباهی جی مرو دکاره بیجی جبو ویجی پاراستن دستکفتین هی خورد کرن سیستما خوی پاراستن اوه گلک گرینگ براستی جی اصلا بو ایرو هرم گیشتیه اصلا که گلک مسنه براستی جی مرو دکاره بیجی امناج انجام برخودانی درکتنی امناج انجام تکوشینا کویرل خود اگو درکتی پیش دروجاوا دا ابهی براستی داره بیشی دباکو رجلات سوری دا مرو بیشی فرق کرد تایبت خواستم بیشم هرما ریبریا خاصر جاره که یک مرو تبینه براستی جی به مرو هیست که جدل داشت مرو تبینه براستی جی هب گرتن جاره یک دبی اصلی و دبی مزنبونی دا درد که پیش یعنی جیان گلین آزادی گلین دموکراسی براستی جی مرو دبینه بهرتن دا چه کرد آبونه که دا چه کرد هلواسا که گلک برومتا براستی جی اگر مرو تکاره بنرخینه گلک برومتا جی جبوه جی ام دبی آلی حمیده جی بیوسته ام هین سکنا خواه ام هین خورتر بکن براستی تکوشینا خواه ام هین خورتر بکن یعنی هم اصلا هرمی حمیده جی یعنی تجربین دیرو که در کتنی تجربین ام بیجن دشورش دا جی در کتی تنه یک اراده های بو کس نکاره بشکنه اراده گلن او بسری خواه هبرتنا گلا جیانک آزاد به هفرا کس نکاره بشکنه براستی دبی گزورو زحمتی میه دبی گروجین گلک زحمت بین جیان کرد دبی گروجین بودتاری دا جی مرو جیان بکن تخوازم بیشی بینم دشار عفرین دایک مینا کیوی هبو دگوت ام دکارم به حمید تشتکارن جیان بکن لی ام به کرامت نکارن جیان بکن براستی جی آبو کودی اکوتن نشاش بو شورش بول سر آزادی و کرامت درکتی ایرو مروف دبینه براستی باکور رجلات سوری دپارزه مزن دکه جبوجی اب دستکفتین به حسانی نهاتنه براستی گلین آزادی به حسانی نهاتنه گلی مجی براستی دوی فرقی دایا ایرو قادابون جی روژن بری ویجی قادابون ابناجی هین زدتر مروف کاره به وقت بیجن پاراستنا خواه مروف هین دکاره خورتر بکه مروف دکاره بیجی اراده گلا ایدی بسر دکه لهرم آمای خاصر لهرم هم روژاوا هم باکو روژلات سوری در دکه پیامین گلک بخورتن راستی پیامین وان جبو هبونی جبو سر آخا خوشیان بگل جارادن من فرق پر مزن دید براستی جی گلک مزن و برومت جی من دید ده ایرشن هری نه ابجار جارادن مدید یعنی دمی گل بهدار دکر دگوت ام نممکنه ام آخا خوابیلن ام قبول ناکن ام جدربی رجاوه در کبن ام سر آخا خواب بمینن ام سر آخا خو جیان بکن ام سر آخا خو شهید بکبن ابجی براستی هلوست دیروکینه یعنی هلوست هر تون گل خود به هلوستی بود لی هری زیادتر مروف دید دبین ایرشن داوی داشی ابجی البور قناعت من البور زانبونه مروف اگر بنخینه براستی جی اصلا گلک لپیشه براستی اصلا وی زانبونه گلک لپیشه اصلا وی گریدانی گلک لپیشه ام دبی باورن هین زیادتر جی وی اصلا هین خورتر با و هین مزنتر به هفکرتنا گلان سلوگانا ما امی سر بیجی کار بکن امی سر بیجی بخبتن براستی اوش بو سوری جی آزادی بینه و اوش بو باکور رجلات سوری جی دستکفتین هیجی بپارزه باش گلک سپاس برز حسن پرسا خوی داویش تبکم دمامه چند دقمانه دولتا ترک هر کو لهمبری برخودانا گریلیان تیک دچه ایریشی هریمی بید که یعنی دست به ایریشان دکه لهمبری ویه که پیوسته گل کرد لحر چار پرچه کردستانی چواتف بکر ناوکی باکرو رجلات سوریه ام بانگوازی که مش بو گل کرد تباییه ایریشا دولتا ترکی نلسر رجاواتن یه لسر کرده تباییه مدست بکی بود يعني سياسات قد كرنا كردات تدا هي جوي كي مثلا نروج أبايا مثلا نباكورة مثلا نباشورة مثلا كردك الكبيرة هبو مثلا نيجان
بري چند روزه بیرانینا کنکوژیا پاریسی بود. يعني پاریسی بیله انسان کرد هدف تینگرتن. demek hedef kırkırına kurdana kurd gerek yektiya xopur biken. Kurd ali ruhi da gere hevgirtî bi. Mevqif da gere mevqifî xwe bide nîşandan. Ku bikare bil hember va êrîşan berxwe bide ve gel ser piya bimîne wekî netewekî bikare xwe biparêzin wekî civakekî bikare bi hebûna xwe biparê. Yani civaka Kurd gerek bir alî da parastina civaka Kurd jî bi hevgirtina gelê mantiqî ra çê dibe. Yani îro hevgirtina di orta pêkhatiyên heyî da pêkhatiyên Ereb yê Suryan yê miletên dîtir da hevdûra jiyan kirin. Enceh tu bikare bil hember wê wek hevgirtinekî xurt bike ku tu bikare bi va êrîşa vala derxe. Ev êrîşe bi hevgirtina gelên mantiqî çê dibe. Hevgirtina gelê Kurd çê dibe. Di Bakurê Kurdistanê da, di Başûr da, di Rojava da, di Rojhilat da, Kurdê me yê Ewropa, sekinekî me gerek hevbeş hebe yek ruh, yek felsefe, yek sekin bikur. Hatta bikare bil hember va êrîşa bikare bil berxwe bide. û bikare bi va qirkirinê bide sekinandin yani. Ev qirkirina ku îro li ser Kurda tê meşandin. Yani Rojava ضعیف بکوه دموکراسی ضعیف بکوه روجاوا ضعیف بکوه کردنی ضعیف بکوه روجاوا ضعیف بکوه هیوی آزادی ضعیف بکوه بوی که گرک تکوشینا ما ام روجاوا خرد بکن باکرو رجلات سوری خرد بکن که ام بکاره به هیویا گلی کرد گلین دموکراتی خاص ام daha خرد زندی بگیرن و تکوشیناوی ام خرد بکن و بنگوادی مجبور گلی ما her çarparça Kurdistan'ı, o Rojava'ya Kurdistan'ı, o jibo Avrupa, em hember ve êrîşa gerek yek denk, yek sekin, em bisekin û tekuşîna xwe xurt bikin, û ez bibêjim jî yani êdî tu kes nikare pêşiya vê şoreşê bigire. Tu çi qas êrîşa bike, kes nikare pêşiya vê proja demokratîk û vê tiştê Rojava pêşketina Bakur Rojatê Sûrî pêşketina kes nikare pêşiya bigire. Çıkası iriş biken vakası jî berxwedan mazin dibe çıka iriş mazin be berxwedan jî vakası pêra mazin dibe. Gelek spas ji bo mêvandariya we Birêz Leyla Qaraman hevseroka Mesedê her wiha Birêz Hesen Koçer jîgerê hevserokatiya Meclisa Cibcîkar a Rêveberiya Xweser em spas dikin ku we dema xweş bû me veqetandiye û beşdarî bernameya me bûn. Spas ji bo. Gelek spas. بله بینرین ما هر وها سپاسیا مجبور برز زبیر آیدار جی هیا اندامی کنسیا ریوبر آکجکی کو اوجی دنوا برنامه را بشداری برنامه مبول ورجی ام گشتن داویا برنامه خواهم خاطری خوش و دخوازن برنامه ما تایبت درباری ایریشن دجوار ین دولت ترک کو لسر حریم باکور روجلات سوریه بو ام خاطری خوش و دخوازن و ببینن خوشیده. The Rojava regulation with the ideas of Commander Öcalan has resonated with the world with impact and protects the world from injustice of ISIS. We are the sons of Rojava, demand the world free to move for freedom of leader Öcalan. Öcalan nos yo. Svoboda Öcalan'u. Libertad para el líder Öcalan. Libertad por Öcalan. Khofsh limanhig Öcalan. Öcalan evian çaya. Öcalan askato. Sarsa Erson Öcalan. Libertad per Öcalan. Freiheit for Öcalan. Azadisyon Öcalani. Öcalan kiliya azadi. Lil para Öcalani. Alifteria Giaton Öcalan. Sloboda per Öcalan. Frihet for Öcalan. Sloboda za Öcalan. Uhuru Öcalan. Liberté pour Öcalan. Libertad para Öcalan. Kalayan parası Öcalan. Öcalan deziyo. Azadi baray Öcalan.